Napori da se spasi dijete koje je upalo u bunar u blizini grada Chefchaouen na severu Maroka se približava kraju. Dečak, koga su lokalni mediji identifikovali kao Rajana, petogodišnjaka, koji se igrao u blizini bunara kada je pao u ambis, dubok 32 metara, kroz uzanu rupu široku 25 cm. Spasilačka operacija koju vodi Marokanski direktorat za civilnu zaštitu traje od utorka, preneo je BBC. Spašavanje deteta je sve bliže. Naša srca su uz porodicu. Molimo se da on bude sa njima što pre je moguće, rekao je potparol vlade Mustafa Baitas u četvrtak uveče. Iako je pretrpeo veliki pad, snimak kamere koja je spuštena u bunar pokazao je da je dečak živ i svestan. Iako se čini da je pretrpao manje povrede glave, spasioci su mu spustili masku za kiseonik, hranu i vodu, a medicinski tim čeka u pripravnosti, spreman da pruži pomoć detetu. I helikopter je u blizini, spreman da ga odvede hitno u bolnicu kada ga budu izvukli iz bunara. Do četvrtka uveče spasioci su saopštili da su iskopali rupu duboku 24 metara, ali im je u tom trenutku nedostajalo još 6 do 8 metara da dođu do deteta. Prečnik bunara se sužava ka dnu sa 45 cm na vrhu, sprečavajući spasioce da sami siđu, da bi podigli mališana, rekao je vodeći spasilac za državnu televiziju Al Oula. Problem ovog spasavanja je što je prečnik rupe veoma mali, oko 25 cm, na dubini od 28 metara, postaje još uži, pa nismo mogli do njega, rekao je on. Lokalni mediji javili su da pokrajinske vlasti nadgledavaju pokušaje spašavanja i da je na desetine policajaca, pomoćnih snaga, kraljevske žandarmerije i službenika civilne zaštite sada uključeno u operaciju. Slike sa lica mesta prikazuju 5 buldožera kako kopaju veliku površinu paralelno sa spoljnim oknom bunara, kako bi pokušali da zaobiđu usku strukturu. Hiljade ljudi gledalo je snimak spašavanja na društvenim mrežama, a na licu mesta okupila se velika grupa posmatrača. Na društvenim mrežama se pojavio hashtag Save Rayan, koji je popularan i van Maroka, a na hiljade ljudi je uz dečaka i nada se da će biti spašen.